Kublai si bon epi ki perlok kiba sai peja ke video ke junga tehang ne kai ka makwa banong kalong bangade we na ta kiba check page bahaya ki news lane ya ki khabar ba pule khabar ba page ki khabar ki youtube agi channel ba per teka sing komen banong ba hapo ga jing elam jong o mentrang ba jing sar kanrat sangma ngi ba ki don si bon ki jing tmu ban pendep Kidon cibon kijing temu ban le na kementa kane ke jela Meghalaya ke jengi. Kidon cibon kita ki project ki bagi mut ban pendep. Te kajing keli kalong ngimtip par lano kin sedang. Namar yak ke bala sedang ro ngi ka cusa pending baik. Baro cikata. Te kumbapi yang ne cibon ki ne ki road connectivity kidon kijing temu ban le kini ki skywalk kidon ban le te kidon kini ki kiwe ki baki mut ban pendep tambah ngusi ban ong bahapo Meghalaya hi what your way unala barit kan cimpor ko ba sambil snap ban pendep te kane kanuk sa ka bang akwa ban ni hang kane ka way kanala ka ban le mata bagi bon snap ya ke bahado mentang lah pendep de perlok dengan ongi tiba komno ya kini ki project bahe bahkan ke surkan kamu le kamu basna kamu monra apa ke jele kani ka jela Meghalaya juni lano kan sedang bat komno kan sedang hato ki chu ai dau ya ke baro kumba ki sai ai dau lada news ki kno e kamariang isu om baik kasurok ke barang suri per kajor rakai namar kamariang telada ya kan ke project mut ban pendep mut ban Cina ya no parking keno lada kinla masdang no kloy jadi kita ke bi jangan ne pini baik ke ong ne don't blame range for bad road says high court ya ke official mereka barang don ke jung ka plan ban kentiu ya kan ke Meghalaya jungi ngi penban kanang hier sepo kanang hier asut habarok kiliang lah ka jingnang ka jing start lah dah kirep kiriang lah ka jingyok kan yok jam kisam lagi jongi tes ngusi banong ki perlok ngiyo ya ka Meghalaya ka sarkar Meghalaya kabaran cibon ki jing mu hanrei ka basuki bar pendep kamram ki jongka de perlok tangkene hinga ko ban wonra ajpi lano bat menno ki stang namar ka bas daruk kimla ban pendam